Mfundisi kunento othe mawuyiveza lapha ngafunda ukuthile wakhulumisa a thin line between ukuxola nokuxolela. Yes mfowethu. Ngayibona ngathi emadoda siye sithi umuntu simxolele thina singakaxoli. Sikusho ngoba sikhipha ngomlomo lokho. Mfundisi yabona izolo no ukhuluma amandla mfundisi mhlawumbe njengoba ushilo ukuthi zikhona izikhali umuntu wesifazane noma ke kunabantu besifazane ikhala abayisebenzisayo ukuze bakwazi ukuthi balwe phela ngaleyo nto leyo wayisebenzisa indaba yokuthi mfundisi umuntu wesifazane kukhona isikhali akasiphethe athi ke uma umgilile angene la kangena khona ngosiyami abese nje ukhihla isililo. Yes ba le ngithintile kakhulu inyamboze mfethu asibambe mfethu lena mfundisi asiqhube mfethu le isolo because ngiyayibona yinde kakhulu mfethu yesinde kakhulu mfethu isolo sikhuluma bese ngokuxola nje ubuchaza mfethu ukuthi kunabantu abaxolile ngoba ukuxola nokuxolela kufana mfethu akufani mfethu akufani mfethu ukuxola nokuxolela mfethu uyabona umuntu bese mangabe egilile mfethu usuke ethatha ubuyena ufaka kuwena alright umuntu megilile mfethu bokwazi uphila nobuyena uyabona mina mfethu mawukuthi ngikuthukile mfethu kahle akuzona inhlamba eziyiproblem but inhlamba yimi mfethu engibeke kuwena mina ngiphendwa ngibe inhlamba phezulu kwakho uthini mfundisi angilungise lento mfethu yabo mfethu that is why mfethu kuphoqa ukuthi qala uxole qala phola kuqala kuyimawuxolela kuyimawukhipha lento understand angani makuyazwakala enza ngiyakuzwa manje so bonke abantu mfethu abableedayo mfethu abaqale bathungwe bengakanqamuka umopho Nkosi yami mangabe mfethu ulimele manje mfethu kwaziyo noma wenziweni ulimele unenxeba mfethu melisopha inxeba litishwa mfethu angiphinde ngicacisele once inxeba lisopha odokotela balitisha benza sure ukuthi akunqamuka umopho qala before balitishe ukutishwa mfethu kumele mfethu ukuthi ngiyaxolela angani malisho ngiyaxolela angixoli ngiyaxolela ukunqamuka komopho uxola mfethu ngamanye amazwi mfethu yabo lento mesibeka nje bese siyayigoqa namhlanje siyayigoqa siphuthuma kulezi ikhali ezintathu lezi abantu besifazane asiphuthume kusona siyayigoqa buku Joseph ngimlinganisile uJoseph izolo ngathi uJoseph kunento ayenzile uJoseph uqale waxola qala wakhohlwa ubuhlungu kwaphuma ibleeding kuyena wableeda yanqamuka umopho kuyima eyoxolela abafowabo ungalingi uzama ukuthi uxolela umuntu kanti usopha ngoba ugcina ube yikhozi yokumlimaza baningi abantu abasigilile siphenduke nathi sibagile back kanti besithi sizama ukubaxolela kanti senza into wrong isopha sisableeda abona mfethu umuntu esifana ngiyamthanda ngoba umuntu esifana momlimazile isungathi uzama ukuxolisa kanjani uzama ukumbamba ngeke uvela athi ungiyeke ngoba usableeda mfethu ngeke umenze lutho yakuthola uxolo umuntu esifazane mesakhaya fanele kuze kuqhamuke inyembezi qala kuyima decide ukuthi I forgive you mfundisi ngicacise le I forgive you kunabantu abaningi abayithi baxolile kanti mfethu abaxolile kanti baxolile hayi kwabeqolile kunekhale ezintathu mfundisi esizokhuluma ngazo zabantu besifazane izolo sithindile mfowethu ukuthi umuntu wesifazane isikhali esistrong empilweni yakhe anqoba ngaso inyembezi mfowethu esesibili mfowethu ukuthi avele athi I forgive you God angakhulumi angakushayi angakuthuki angakukhulumi kubantu angahambe ekhuluma ngawo ukuthi yinja ubani yabo kodwa vele athi I forgive you kodwa bese ethi into ukuxolela kwami ngikuxolela ukuthi ungaphindi usondele kimi uright ulapho but I forgive you ngoba ngikhipha ubuwena kimi uyabona uma ufuna ukukhipha umuntu empilweni yakho permanent aphume kuwena ngixolele mfowethu mfundisi Adem angixolele mfowethu uyabona bethi izitha zami ezingakangixoleli namhlanje sihamba nami sisaphila nami angicacise sisaphila nami mfowethu siphila kimi futhi mfundisi mengiphumelela ziyathunukala ziyalimala yabo ziphila kimi zizwa qala ukuthi kwenzakalani ngempilo yami abantu abangithandayo mfethu abasheshe ukuzwa ukuthi kwenzakalani ngempilo yami kodwa abantu abasheshe bezwe ngempilo yami kwenzakalani ngemovement empilo yami yilabantu abayizitha zami noma engabagila noma abangigila bangangixolela uthini mfundisi Adebe ngani uyabona mfethu mangamxolelanga mfethu umuntu ugcina ubuyena ubeke kuwe mfethu ubeke kuwe mfethu uzigcinile uzholdile ukuthi aphile kuwena permanent aphile kuwena ungakwazi ukumkhipha mfundisi Adebe but isikhali somuntu wesifazane mfethu uxolele ukuxolela once umuntu esifazane wathi I forgive you
wathi ngiyakuxolela ubokwazi ukuthi empilweni uyohamba impilo yonke mfethu ubhakazeke ngenxa yo-ayi awudedela kuyena wokunika wena wathatha amalahle akho wabuyisela kuwe la malahle mfethu avutha kuwena kunabantu abaningi mfethu abadistroy abantu besifazane kuvutha amalahle namhlanje empilweni zabo ababekade bewabase kubantu besifazane asevutha kubo namhlanje mfethu ngoba isikhali esisikhulu so umuntu esibaba akanawo amandla okuyilwela akanawo amandla okuyilwela and i-problem usathane uyabadivert abantu besifazane abalwise ngemlomo kanti isikhathi somuntu esifazane akukho ekutheni alwe ngomlomo isikhathi sakhe sokuthi I forgive you nasi isikhali mfethu somuntu wesifazane ukuthi ngiyakuxolela number 2 esiyingozi kakhulu eseyinyembezi naso lesikhali seyinyembezi hayi babe seyinyembezi baba sinzima kakhulu sinzima okudlula I forgive you ubokhala mfethu ukhale kanye nawo umuntu wesifazane mangabe umgilile wamlimaza wamhetha kodwa wangakhuluma wavele wathula wakwehla inyembezi phela okhala naye mfethu wavele uyibhuke phansi ophulile uyibhuke emlotheni njengoDavide mfethu ukhale kanye naye mfethu khala ngoba khona okuzokwenzeka empilweni yakho ngoba akakhulumanga kodwa udedela isikhali mfethu Mobheka mefiwe noma kwenzakalani uNkulunkulu letha abantu besifazane babalile uyabona ukuthi isikhathi sokukhala mfethu abantu besifazane uNkulunkulu wethu wayengeka kuzo ukukhala kwabantwana baIsrael kwakhona amadoda wodwa eGibhithe kodwa ngenxa kwakhona nabantu besifazane wathi ngizwile ukukhala ngehlile uyabona ukuthi inyembezi zomuntu wesifazane ezinamandla mfethu inyembezi zomuntu wesifazane ziyamehlisa uNkulunkulu mfethu and then number 2 inyembezi zomuntu wesifazane ziyamshintsha ubuyena umuntu wesifazane bekakhala he lose herself umuntu wesifazane bekakhala mfethu ulahlekelwa yona yonke into eyigugu lakhe umuntu wesifazane bekakhala mfethu ulahlekelwa nayi makeup mfethu uyibona imakeup ehla nenyembezi kwehla beauty yakhe umuntu wesifazane bekakhala mfethu uphenduka ubuhle angabi muhle umuntu wesifazane bekakhala mfethu umbona nangamehla jika bebovu kodwa indoda mekhala ngeke uyibone ibe mehlobo umuntu wesifazane bekakhala mfethu kwehla inyembezi uphenduka isigoloze esimehlo bovu mfethu ngamanye amazwi lo mehlo bebovu mfethu ayingozi akusho ukuthi you are in danger wena umkhalisi asho ukuthi kuyabheda kunengozi ngoba yonke isayini ebovu bethi imeli igazi yonke isayini ebovu bethi imeli ingozi yonke isayini ebovu imeli ukuthi kuyabheda ngaphambili mfethu umuntu esibameka khala kwaphenduka amehlo ababovu Nkosi yami ubokwase kuyabheda kuwena sekuyabheda mfundisi isikhali esistrong somuntu wesifazane sengivala mfethu isikhathi sokugcina esidestroy umuntu wesifazane Nkosi yami i-extra care asekuzwanga kahle mfundisi isikhali sokugcina esimusayo umuntu wesifazane i-extra care umuntu wesifazane baningi abantu besifazane abaphume ey'ntweni abangade sebengasayifuni sebelimele kusona sezibabambe iminyaka eminingi kodwa ngenxa ye-extra care babuyela back baningi abantu besifazane mfowethu abahleli kuma-relationship angasayindawo abangasayi phambili abasenalo uthando kodwa sebene-extra care umuntu wesifazane iba ne-care usukuba ne-extra care yonke into mfethu ine-limit wena musukuba umuntu unlimited hayi mfethu angiphinde ungabi unlimited umuntu wesifazane yonke into empilweni besengivala ngidedelela ngiva wonke umuntu mfethu une-limit nami nguhadebe ngine-limit angikho unlimited angivale kanjena mfethu uyabona kuma ngithenga i-Coca-Cola mfethu ibhala u2 liters kodwa nginegebhe phezulu engathi ishiyelweni mfethu ayikazi ukuthi u2 liters wagcwala phezulu ngoba akufanele ibe extra care kodwa kumele ibe care mfethu impilo yomuntu mfethu kumele ihlale i-care mfethu ingabi extra care umuntu wesifazane mfethu u-extra care ushawa nayo izinto obekele ngabe kade wadlula kusona ushawa nayo izinto engamele zikushaye mfethu buka umkalothi mfethu umkalothi watshela wathi ungabheke emuva noma kuthi uzwane kwavuka i-extra care wabheke emuva mfethu impilo yakhe yadestroy mfethu sengivala mfethu abantu abaningi balimele isekuma-relationship lithi izwi likaNkulunkulu bothanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke nangengqondo yakho abantu abesifazane bashawe into eyodwa mfethu bathanda ngenhliziyo nangemizwa bathi abathandi nangengqondo othandweni faka nengqondo mfethu bese uba limited ungabi unlimited. God bless you. Mfundisi utholakala kuphi isivale? Hayi baba ngiyaduma baba 0763364249 0763364249 uyangithola mfethu baba uSikhosana uthe uchocolate izona to PX. Okay, so whatever you call it ngiyakubikela baba uSikhosana ngiyatholakala PX Bungane PX Bungane PX Hadebe mfethu noma ngathi PX uyangithola enkundleni zokuxhumana zonke. Nkosi yami. God bless you. Asibonga uchocolate baba uSikhosana. Thank you so much.